Kviz o srpskim youtuberima. Htjela sam da se zahvalim mojoj ćerki Ivi koja mi je pomogla da napravim ovaj kviz o njenim omiljenim youtuberima. Koja od navedenih youtuberki ima psa Astru? Šmigićka, Amy Fox ili Aleksandra? Aleksandra. Koju srednju školu je završio Jasserstein? Muzičku, Karlovačku gimnaziju ili medicinsku? Karlovačku gimnaziju. U kom mesecu je Šmigin rođendan? U novembru, decembru ili januaru? U decembru. Kako se zove Novketov brat? Nikola, Kosta ili Peđa? Peđa. Koja je bila tema 23. rođendana Amy Fox? Neon žurka, Black and White Party, Pena Party? Neon žurka. Ko od navedenih youtubera je bio gost kod Jassersteina u videu Youtuberi pogađaju boje? Zobra, Vuk ili Stojak? Zobra. Koji proizvod ne postoji sa Defkom i Ćakijem? Šolja, duks ili knjiga? Knjiga. Vuk i Aleksandra žive u Nišu, Beogradu ili Somboru? U Beogradu. Kako se zove Jasserstein? Milan, Miljan ili Ivan? Milan. Koja je prava boja kose Maše Plays? Plava, roze ili brown? Brown. Koja je Šmigina omiljena boja? Žuta, plava ili roze? Plava. Kako se zove Aleksandrin brat? Jovan, Stefan ili Viktor? Viktor. Koja od navedenih youtuberki je trčala polumaraton? Amy Fox, Maša Plays ili Šmiga? Amy Fox. Čiji lik se ne vidi u videima? Lunin, Aleksandrin ili Novketov? Lunin. Kako se zove i preziva Dex Rock? Dejan Marić, Darko Stanić, Dejan Dražić? Dejan Dražić. Gde je Vuk slavio svoj 26. rođendan? U Bobalandu, u Disneylandu ili u Zovrtu? U Disneylandu. Koja je bila tema za Novketov 26. rođendan? Roblox, Red Party ili Maskenbal? Maskenbal.
Koju od navedenih pinjata nije poklanjala Nataša moj kreativni klub? Stitch, Monster High ili Sneško Belić? Monster High. U kom Harry Potter kafiću su bili Novke, Šmiga, Vuk i Aleksandra? U Beču, u Budimpešti ili u Pragu? U Budimpešti. Ko snima videa Milion pitanja za 500 dinara? Jasrštajn, Vuk ili Dex Rock? Jasrštajn. Čija je maskota Čaki? Od Amy Fox, od Lune ili od Šmige? Od Šmige. U kom gradu živi Jasrštajn? U Beogradu, u Novom Sadu ili u Kikindi? U Novom Sadu. Ko ima pesmu pod nazivom Majstor? Zobra, Stojak ili Đape? Zobra. U koju boju se Aleksandra ofarba u jednom videu iz Vlogmasa? Roze, brown, ljubičastu? Ljubičastu. U koju boju se Vuk ofarba u jednom videu iz Vlogmasa? Plavu, zelenu ili crvenu? Zelenu. U videu 3 dana sa dečkom na planini, Novke i Šmiga su gde? Na Zlatiboru, na Kopaoniku ili na Divčibarama? Na Divčibarama. Koje ljubimce imaju Novke i Šmiga? Mačke, psa i mačku, zeca i hrčka? Mačke. Ko je pljunuo Jasrštajna na koncertu? Taylor Swift, Post Malone ili Lepa Brena? Post Malone. Ko je pobedio u Šmiginom videu Pogodi žensku stvar? Novke, Ultras ili Vuk? Ultras. Šta od navedenih proizvoda ne postoji u Dex Rock shopu? Jakna, gaće, ranac? Gaće. I stigli smo do kraja ovog kviza. Obavezno lajkujte ovaj video, podelite ga svojim prijateljima, a u komentaru mi napišite koliko tačnih odgovora imate i ko su to vaši omiljeni youtuberi. Ne zaboravite da kliknete subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!